Payabak po kay kongan amakiramdam, karing radyo at manalbeking kaya katamang online live streaming. Pagmasusyan tayang yeni ing banal na misa para king Webis ning katlo ng Domingo ning Kwaresma. Ing kaya katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, Cura Paroko ning Santo Cristo del Perdon y Caridad Parish, Villa Julita Subdivision, Siyudad ning San Fernando, Pampanga. King makapasubaling paralan, darawon taya naman iting misa, antimong pamagsadya, para king kapiesta ng San Jose, king daratang Alunes, Marso 20. Abe-abe tayang ikantang yeni, ing dalit a pamuklat. Pakiramdam kayo, ngeni na ing oras sa karapat-dapat. Ngeni na ing aldo ning kaligtasan, magbalik ka na luking Diyos, ang inaganing makarapat, nanumang bagay makatakin, manking ke katamong kasuiwan, alalang asa binanupaman, akiramdam kayo, ngeni na ing oras sa karapat-dapat, ngeni na ing aldo ning kaligtasan, magbalik na nalukin Diyos. King lagyo ni Papo, ning anak ang po ning Banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiagom ning Banal Espiritu mantabe kay kayungan. At keka antimurin, Kapatad, si siyantala ring kasalanan tamong, banketa, maging karapat dapat tamo kareting banal ang misteryo. Ginong Jesus, ikay mitalakad kaya kami king bayong biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ginong Jesus, ikay mamatawad ka ring kasalanan mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Ginong Jesus, ikay impapakan kaya kami king katawan ampong daya mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa lubos mayubaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad ring kasalanan tamo, idala na katamo sana king di alang angga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, sopan mo kaming misadyang magmasusi, king maulang misteryo ning Paskwa. Pasulungan mo aldoldo, ing lugod mi, kabang lalapit ing kapiesta ning kaya kaming kaligtasan. Itihadwan mi kaya o Diyos, kapamilatan ning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiat magari kambe mo, king kami tunganing Banal Espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, inutos ko lang mamintu kanako, ban ako ing maging karelang Dios, at ila ring maging kanakong memalen. At sinabi ko karela, king mibiebela, agpang king inutos ko karela, baning sabla-sabla, maging masalese para karela. Dapot era ko pamintuan, ni pekiramdaman man, lugal king pamintuan dako, ing depat da, yapin ing penusigan da, ing agkat ning masyas, at mayap dang puso, at meging ela mayap, lugal king maging mayap la. Manibat na kanitang aldo, ame kola ring makatwayo karin Ehipto, ang ganang yening aldong iti, kusinawang mitutubod talasuyo kong propeta kaya kayo. Makanyan man, alame tong man ame kiramdam,
o miniepansin. Lalo kayong meging masyas sa buntok at mapaglaban kesa karing makatwayo. Inya Jeremias, isalita mo langan deting amano karing memalen ko. Dapot ela makiramdam keka. Awsan mula, dapot ela makibat. Sabyan mo karela, king karelang bansa, eya mamintu kanako, ing ginong karelang Diyos, ni mabibiyasa king parusang dugpa karela. May wala na ing katapatan, ere man babanggitan iti, king karelang pamipagsalita. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Dios. nung yeni damdaman yu ing siwala na, eyo sasisiyas ding puso yu. Nung ngeni damdaman nyo ing siwala na, eyo sasasyas ding puso yu. Meko keni magkanta tamo king Ginoo, puriyan taya ing Dios amigligtas kaya katamo. Lumapit tamo king Ginoo ating kapasalamatan, masaya tamong magkantang kapuriyan. Nung ngeni damdaman nyo ing siwala na, eyo sasasyas ding puso yu. Meko keni duku tamo at sambanya, tara siklaud tamo king arapan ning Ginoo. Ya ing linalang kaya katamo, ya ing kaya katamong Dios. Itamo ing balen apag malasakita na, anti tamong tupang ingatan. Nung ngeni damdaman nyo ing siwala na, eyo sasisyas ding puso yu. E kayo sa masyas a puso, e yu sa pakyapusan ing gewara ding kekong makatwa, inyang atyula king Meriba, king disyerto karin masa. Karin inamunan dakot pinyubukan, agyamang karela ng ikit, ing depat kong mayap para karelangan. Nung ngeni damdaman nyo ing siwala na, eyo sasisyas ding puso yu. Parangalan tayo ing mayap a balita. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ing ginumantabi kay kayo. At keka antimurin, Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang sandukas. ligaya keka o Ginoo. King panunay ita, pepalwalye Jesus a metong a demonyo, apasari king pangapipina ning metong alalaki. Inyang linwalye ing demonyo, may kapagsalita ing pipi. May nga palmulala ring tao, dapot ating mapilan karelang sinabi. Beelzebul, ing pekapun na ning demonyo, yung minye upaya kaya ban palwalyang demonyo. Atin mo namang may kapagsalita kang Jesus, burideng panyubukan, inyawad kang Jesus ing pakit yang meto nga milagrong iba't banwa. Dapot balo ng Jesus ing isipan da, inya sinabi na karela, bibagsak ya ing sanumang kayarian ang misasagsagan king grupo alaban-laban. Mibagsak ya ing pamilyang misasagsagan. Inya nung mipiraso ya ing kayarian ng Satanas, makananuyang manatili. Sasabyan nyo ing papalwal kula ring demonyo, uling dininana kong kayo pa yan Beelzebul. Nung papalwal kong demonyo, king kapamilatan ng Beelzebul, nino naman ing minye upaya, karing kayong alagad, banpalwal la. Ila mismo, patutuanan da king mali kayo. Ulin nung papalwal kong demonyo, king kapamilatanan ning upaya ning Diyos. Mga baldugan, miras ne ke kayo ing kayarian ning Diyos. Nung ing meto nga tao masikanan at makasandata, ganapaning banten ing balena, ing bandi na ligtas. Nung lumaban ni ing taong mas masikanan at sambutane, kuanano ring sandatang panaligana ning makibandi at ipamyena ining taong linob,
ing banding penakona. Ing taong eko kakampi, laban ya kanako, at ing manipan kaya beko, king kamatutwanan, mikakalat ya. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa baku kekongan. Maya payabak po among. Metong po karing bage, ne po, at skills, aning kayi magkulang tamong ining panahon tamo, na ano po ito, yapin po yung pamakiramdam. Ning kayi gampong keng TOEFL, ampo pa po keng IELTS, metong po karing bage, adakal imibabagsak, ketang listening skills. Bakit po? Kasi po ning kayi, tamo, umpisa na pamong po, tambing tanang mag-conclude, balo ko ni. Pero po, ning kaya kakalingwan tamo, agyang ka rin pong pinikula o ka rin kayong telenovelang panalben, importante at ning kaya itang peka-exciting part, itang ausandang plot twists. Itang potang bala mo, balo mo na yung malyari, bigla-bigla, atin palang magbayo king libutad na nita. Anyapin po importante yung makiramdam. Yan ping meto nga bagay pupuntuda, din kay katamo pong mumunang pamamasa, ampo pa din kay katamong ibangkelyo. Pipiya po kanu, pota, uli na ning alang bisang makiramdam. They all had their opinions. Mo po ning kaya ba kanyan, makapipi potang din kaya be mong tawatin lang ang sasabyan. Nakamu bisang magsalita. Kasi masyado lang ang biyasa nano pa yung sabyan ko? Ila na nga ning sasabi. Pero po, sometimes we miss out. Po. When we always speak, we miss out the opportunity first to learn more. Agyang impeka bobong tao. Atin yang asabing pwede mong ikasulong. Nung biyasa kang makiramdam. Anyapin po, ito yung neto nga baging sasabihan na kay katamo. To listen is to learn. Mabiyasa, sumulong ingke kang kabyasnan nung biyasa kang makiramdam. Kadwa pong bagi, po, pota makiramdam ka, kalupa na ning kay katamong pagsadya na kapiestan, San Jose, po, it means that you are ready to actually obey. Biyasa kang misasadya ka banketa, maminto ka. Potang biyasa kang may kiramdam, po, kanta mo apal to, na talagang bisa kang maminto. Kasi masakit itang tabi, sige. Tangaws danda ring matwa, tangunang basti, ban kanta, kagad mikawani. Kaya ba't potang milyari, mi kapalpakan, kasi makanyan among makanyan tambing. Now you blame others. But the actual problem is, you did not listen in the first place. Kami kiramdam. Katlong bagay, potang makiramdam ka, bubuklat mi yung pilubluban mo. Bubuklat mi yung puso mo. Kay anyapin din aliwang tao, may kakabatulang puso because they do not know how to listen anymore. When you listen, you learn how to feel for other people, to empathize with them. Ning kaya man importante yung sasabihan ko, pero yung importante, panandaman mo nung nanuing panandaman ko. Meron pong baging makatula, keta pong milyaring supposed to be 1 week strike, ameging 2-day strike. Impong sasabihan na po ning DOTR, ang po pa po ning LTFRB, sabi na po makanyan, naman baraguling epekto na ning strike. Kasi wala namang may stranded ka nung dakala tao. Sabi ko, is that the point? Agyang uli na ning alang may stranded? Uli na ning ating libreng sakay, ating makanyan? O itamurugong pasakenda ka ken dump truck.
Maka-uniform ka, ikang babae. I could just only feel. Po. Bira mo, maka-uniform ka, makapalda ka. Kaya ba't pasakenda kang dump truck? Kumusta? Pilan na kayang palda ring nga wakwak, uli na ning paman niya keking dump truck. I mean, miras ka. But the thing is, the very problem is the transport problem of our nation. Na pibabalug-balugbog tamo. Yung problema kasi, potang mag-commute na ka, bala mo rugong makipaggera ka. Makipaggera ka. Kaya ba't po, gagawan da ka cartel door and private cars? Well, you need to make public transport more comfortable so that people, nino naman po yung bisang maggas mong maggas. Nung pong komportable yung mag-public transport, why not? O nung pong king kasalukuyan, lalo na po king Manila, bala mo po makipaggera ka po tang mag-public transport ka. Agyan po sabihan da pong libreng sakayeng MRT, LRT. Diyos ko naman mo. Bayo kumisak Kailangan maka-helmet ko po pang maka-body armor ko ban kanta. Handang-handa ako. Anyways, pero po ito yung problema. The problem is someone listening? Ating makiramdam. Sana ito yung panandam. Ayatinda. Panandamanda naman itang panandamanda. Detang sasabi. And then, second thing. Pangadwang bagay, laweta mo, mo po yung pamakiramdam, yung importante. Metong mo naman dapat tamong bagay lawin. Pinini. King bieta mo, importante, in kwaresma, tuturo na katamo that in life, it is important to make decisions. Ningkay po kasi papasa tamo yung desisyon karing aliwa. Papaburentala, kut nanganda ka, ningkay po ini, pamagkasakit ko, lalo na po putang ring youth din kayabe mo. Maglibri na ka, dela mo no king fast food chain. Kung na po sabihan nung fast food chain, makapila na kayo. Putang at suna ko kitang counter, nanong buriyo. Kayo na pong bahala. Mamayad na kupin. Sabihan mo na mo nung nanong buri mo. A, B, C, D, E, F, G nga nanapin ka. Multiple choice ni. Come on, say the letter. Kaya ba't puputang mga anak kayo? Timil-timil lang mamangan. Bakit? Daburing may pili. Delada na kayo, pin. Pamatulanda na kayo. Sabihan nyo na. Bakit po? Ningkay po, ito yung problema. Balamo mo po, we do not want to take responsibility for the choices that we make. That is why we actually, papasa tamo ka ring aliwa. At potang pinalpak ng gawan tamo, we blame others. Pero po yung kamatutuanan, there is no one to blame but you. You made your choice when you made others do the choosing for you. And the big thing is, in the end, it is your life. BMA yan. Nung pinasa mo ka rin aliwang desisyon, sorry, you forfeit your right to complain. Ngapin po ita po yung meto nga bagay, king eleksyon mo, makanyan mo naman. Potang kami mo to, kasalanan mo. Uli na ning dapat, ka mag-complain nung ka boboto. Ngayon inubotang binoto ka, whether may niyang butya o may sambutya yung kaya kang boboto, ating kang karapatan mag-complain. Because,
You made a choice. Iting sasabyana. Ing manipon kaya beko, king kamatutuanan, mangalat ya. Ngapin po king bieta mo, dapat sigurado tamo, bilang Kristiyano, ing pipilyan tamo, agyang ning kay masakit. Yan po, ing pilyan tamo, itang plano na ningapong Ginoo. Saint Joseph made a choice. And his choice was to follow the will of God, even when the will of God was hard and far from the plans that he had made for himself. Anyapin po iteng meto nga bagi, siguro lawin tamo. Itamo po, makasadya tamong mamili king plano na ningapong Ginoo. Amen. Kapatad, manalangin tamong taimtim king Diyos, banso pa nakatamong lumaban king demonyo, nga tamong ining manalangin. Ginoo, ituro mo kaming itabi miyay ing demonyong king lagyo mo. Ginoo, iturumong itabi miya ing demonyo king lagyo mo. Para king banal a kapulungan, kapilaman sana, etutok ng king pama kipamok na king demonyo, at alang padlod pabye babala, karingkeyang anak, laban king pama milayit na, ipanalangin ta king Ginoo. Pagturo mo kaming tabi miya ing demonyo king lagyo mo. Para karingatsyo king katungkulan, kapilan man sa ela pay yalipan kang Satanas, ang makasalikot gulot ng upaya, ning pamagmalabis a politika at kayupayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaming tabi miya ing demonyo king lagyo mo. Para karing inosenteng maging biktima ng Satanas. Akit das sana ing pamaglinlang ning demonyo, manamuyot karela, kapamilatan ning kailan kahinhinan, ding malaswang penikula, libro at magasin. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaming tabi miya ing demonyo king lagyo mo. Para kay katangan makatipon ngeni keti. Parati ta sanang mimingat at parating manalangin para king kay katang kasalang. Ing diablo, alilibot anting leyon mamiwus manintun laklakan na. Ipanalangin taking Ginoo. Tanggapanas sana ning Diyos, ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan. Ring kapagnasan da ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan. Ring kapagnasan aparalada, ring ke katabong talapakiramdam king radyo, at talapanalbe king online streaming. Karing miyaliwang programa, ning ke katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kakatamong arkidiocesis, at ring kapag nasanda, ring magdebosyon kang San Jose. Iyuli no sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong mayango nabye, lalong-lalo na ing kaladwan ng Brother Charles Henry Espiritu. Ipanalangin tala, king Ginoo. Ginoo, ituro mo kaming itabi miya ing demonyo king lagyo mo. Ginong Jesus, ding tawlimong amano karingkekang apostol, bayo ka mateking krus ngara. Manalangin kayo ban eko manabo king tukso. Sopan mo kaming lumaban king tukso, at irake mo kamingan king kekang tagumpe, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-anga.
Panalangin kayo kapatad, maning kakatamong daon matanggap lara paning Diyos, sig panglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karenggamat mo, king kapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O paming miglalang ilako mo sana ing ugali ming palpikasala at ikatula mo rin kay kaming ayin. Sopan mo kaming magdulap karing tunay kala mapangako mo. Era ka sa alin lang ding lilipas atula. Itihadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe kaya kayo. At keka antimorin, Itasyo la ring puso yun. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong ginong kakatamong Diyos. Iti karapat dapat tampon matulit. Tunepin, karapat dapat ampong matuli ding pasalamatan na kamparati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alang angga at lubos mayupaya. Adwan mong ipasyag mi ing kapasalamatan mi keka, kapamilatanan ing pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi ing pamikasalang ugali mi at apatpat mi ing ketasan mi. Kailangan ipakit mi karing atsyuking kalipitan, ing kayapan mo ke kami. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel, ning banwa, darlit ming ligaya mo, alang tuknang ngaming ening pupuri. Ikapining banaloy pa, iba't paking kamumulanan ning yatu, dinakya mo na kami king kayapan mompong lugod. Ban kaming maging banal, antimono makanano kang banal. Balikdan me karing matamong mapamakalulu, ing kapulungan mong makapadurot keka. Itubod me ing spiritu mo, ban lukuban na lang pong pabanalan deting ay niyang pangmikeka, ban magawa no mang katawan, ampong daya, ning anak mong kaluguran, Yesu Kristo. Kaya, meging anak mo kami mo naman. Kanitang me wala kami ampong melili, at emine akiting dalan pauli keka, lalo mo pang pepakiting pakalulo mo ke kami. Jesus, ing anak mo, ing bukod mong banal, ing alang kamalit mahalit king matulit, penibala na ing sarili na karinggamat ni, at pepabusta ng mipakuya king krus. Dapot bayunoy na tiyat ding gamat na, pila taning banwa, amponing yatu, king alang anggang waganing tipan mo, pignasanang pagmasusya ning Paskwa, kaya bedaring disipulo na. At tatandanan mi pa, kabang misulusulo laking apunan, kinwaning tinape, pepasalamata na kampong pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana, kuananyeti at kananye, itingin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makadyan mo naman kebat ning apunan, inyang kamalaya na ng isot ning sablaking sarili na, kapamilatanan ning daya ng mibubuking kurus, kinwaning kalis mint mong alak,
pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yeti, ikoman at minum ko kaniti. Uling iti yung kalis ding daya ko. Ing daya ning bayo ang pong hanggang tipan. Ami bubu para kay kayong pong para karing sablang tao. Man kita mi patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Maulaying misteryo ning kasalpantayanan. Daraptan mi iting kapagmasusyan ng ting kapigaganakan kang Hesu Kristo, ing Paskwa mi ang pong alang anggaming kapayapan. Pagmasusyan miya ing kamatayan ng pupang pamanyubli ng mebye, kabang paninayan mi mapaladaldo, potang mibalik yang pasibayo, king kawakasan ing panahon, ban pagkalama na kaming ganapatula. Uli nanita daraon mi akeka, Diyos ming tune at ekukupas katapatan, ing sakripisyong misasut king ketawan, king kekang lugod ang pong pamikaluguran. Oy pa, balikdan ming mit mong lugod iting pamilya mong inaos mong makirake, king metong mong sakripisyo ng Kristo. Layo ni pagkala mo king upaya ning banal espiritu, king maulo king nano pamang pamisagsagan at epamikaintindi. Ing mibuklod kami, king metong mong katawan. Papanatilian mo kami ngan misasan metong, king kasalpantayanan ng pong lugod, kambe ng Francisco a Papa mi, Florentino a Obispo mi, Pasiano kay kang Obispo Emerito. Sopan mo kaming miyabiyabe mi talakad king kayarian mo. Ang gana king Aldo, talakad kami king arapan mo, king kakarinan mo. Ban makiagom king biyadaring banal, kambe ng Nuana Virgen Maria, induning Diyos, San Jose ing esposo na, ding apostol, San Rafael at ding sablang banal, ating kapatad ming miyango na biye, apanibala mi king kekang pakalulo. Kanita, mi kabus king sablang anino ning kamatayan, miuli na kami king kakarinan na sidyamo para kaya kami, bayo pa ing pamaglalang, at idalit mine ing sunis ning kapasalamatan, kambe ng Kristo, ing ginuming mabye, kapilan paman. King kapamilatana, kambe na pong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal lampong ligaya keka, o panglubos mayupaya, manggaman king alang-angga. Amen. Bitbong kapanaligan ng pong lugod king ipang malingap kay katamo king pinandit ning pamangailangan. Kanalangin tamo, ang timono makanano nakatang tiro. Isang palya ing nag
Tabos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kin panahon mi. Ban king kaso paning pakalulu mo mitimawa kaming parati, king pamanali paning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabang paninayan ng pong pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling keka ing kayarian ating kayupayan, ampon ing ligaya, manggaman king alang-angga. O Diyos, sa igpaming ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan ning kaming kasalanan, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan mo yung pompisan mo nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alang-angga. Amen. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin, Antimong anak ning Diyos, ning kapayapan, pugayan tayong metong at metong king waganing pamisan metong antimong may kakapatad. Cordero ng Diyos, ang nilalangkong kasalanan ninyan mo. Pagkaluwan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalangkong kasalanan ninyan mo. Pagkaluwan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalangkong kasalanan ninyan mo. Ibigay kaming kaayapan, ibigay kaming ikapayapan. Nyo ing tinapi ning biye, nyo ing kalis ning kanuanan, pilasan yo't lawan ing kaya paning Ginoo. Gino e kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas nga mano mo, kumayap na ako. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Tinig mo'y isang awit, paghilom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso.
Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, ibig mo'y isang awit pag-ilog. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayong pangadyan ngeni, ing panalangin kang San Jose. O San Jose, liningap mula ri Maria at Jesus, pareho mo karing karaniwan at karaniwan a panahon. Ipanalangin mo, ing ikasaplala ring tatang ampon ima, kabang lilingunan da, ing pamangailangan da ring anak da. Manano na sana, kawangis mo, manatili lang mandatilang talapanantabe, karing familia at komunidad da. Kimbilan me, ing familia mo, kanitang ing peligro ning pamanasakit at pamakamate, miras king labwad. Ipanalangin mo ring pengari, kabang sa salilong dalaring anak da, king peligro. Manano na sana kawangis mo, manatili lang matatag at matibe pelubluban, busal ning kaligaligan, ampon pamagpursigira. Meninap kang miyaliwang paralan, ban makibat ka karing emo aintindihan, adapat ning Dios king biemo. Ipangadi mo kami ngan, magkapilit makiramdam king pamanalangin, manano na sana ikami kawangis mo, manatili kaming makabuklat a puso, ampon kaisipan, king agyag, ning banal a espiritu. Adwan milaring panalangin mo, kabang susundo mo kaming dirinan inspirasyon, ampon kapanayan. Kawangis mo, ibibili mi mo naman sana, ing kapanaligan mi king Dios. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing kekang sakramento ning biye, iyatad na sana ke kami ing kalam ning kaligtasan, at gawa na kaming kalugod-lugod keka, ing ke kaming pamibiye-biye. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At keka at antimuhin, bendisyonan na kayo ning Diyos alubos mayupaya. Ing pa, poning anak ang poning banal espiritu. Amen. Ume na kayo king kapayopan, mituburan kayo. Salamat King Diyos. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang sabo namin sa iyo naway dinggin. Pagkain mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap. Upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisindang anak.